Pozdrav svima onima koji su nas podržali do sada i koji nas prate. Zahvaljujući vama, naša ambicija da sinkronizujemo anime serije i obrađujemo anime pesme porasla. Vaša podrška i komentari bili su nam pokretač da damo sve od sebe u dosadašnjim projektima za ove 3 godine rada. A ovom prilikom želimo da vas pozovemo i da se priključite, jer audicija je otvorena. Tražimo nove glumce, pevače, prevodioce i montažere, a verujemo da među vama ima skrivenih talenata. Godine nisu bitne. Bitno je da ste svesni i odgovorni u vezi zadataka koje dobijate. Jedinu stvar koju zahtevamo je da imate kod kuće solidan mikrofon za snimanje, dakle ne webcam, telefoni i loši mikrofoni, ili da možete doći do određenih lokacija za snimanje koje se nalaze u Beogradu, gde biste radili sa našim iskusnim članovima tima. Audicija će biti otvorena do 1. oktobra 2016. godine. Informacije o tome kako da se prijavite možete naći u opisu ovog snimka. Veliki pozdrav od svih članova Rapid Aba i jedva čekamo da nam stignu vaše prijave.